taken to Mpumalanga, where 35% of the population there is unemployed. Iqembu lemkhonto wesizwe selemngelelo libeka ngivunangulu wesifundza saKwaZulu-Natal Senzo Mchunu kanye nemvikeli wemphakathi wangaphambilini busisiwe Mkhwebane kuleli qembu. This thing I buy from town, Nanspread, Valencia, Kelly supermarket, big supermarket. Umnikati wesitolo lapho bafunzi base-Enzani Primary School eMatsulu eMpumalanga bathenga khona emafohlofohlo lekusolwa ukuthi agcina abalalise esibhedlela uthi siyamangalisa lesehlakalo. We all know what we're preparing for. It's the WAFCON, and I think everybody needs to raise their hands. Kutaba ngumdlalo weqalanca waboshambeni base-Afrika ebanyana nele-Denmark. Lo mdlalo uqala ngensimbi yesithupha enkundleni e-Aalborg kule Denmark. Asikubingelele ngwane lomuhle sikwamukele Tindzaba teSiswati lesithula bukhoma sise Auckland Park eJozi. Khumbula ke mbukeli ukuthi le Tindzaba tiyatfolakala ku Facebook, X, YouTube na ku SABC Plus. Sitawuvula njengelizaba lubantwana labatfolakala abadla kudla lobunobuthi lokukholakala ukuthi lokutholakala etiphaza letidvute nemakhaya kubo. Sivakashele eNaledi lamhla kubuka ukuthi isimo sihamba njani nekukhulumisana netakhamuti ngalesimo. Emoyeni ngesina Lindelwa Godi lo likanekise khona eSoweto. Sikubingelele sikwamukele Lindelwa. Angikubingelele Dora. Kafishane nje sicocele ngesimo lapho khona Lindelwa. Angibonge Dora ngiphinze ngikubingelele njengoba sowushido ke ngitabukhoma eNaledi eSoweto lapho kwashona khona abantwana labasithupha kulandzela kudla ema-chips lekusola ukuthi anashefu. Kanti ke nasibona tinfo Dora la kulenzawo kubonakala ngathi setibuyele esimeni kepha kuva kabanti ke ngalolidzaba nginababe wazinhle nababe sathehe labatasitshela kabanti ke ukuthi ngabe tinfo tihamba kanjani sukela kwenteka lenhlekelele. Babsathehe mhlawumbe ungasitshela nje kabantu ukuthi ngabe ninjani nje ningumndeni solo kwenteka lesento lesehlakalo lesi. Mama ukhuluma iqiniso nje ubumnandi buphelile endlini ngokuba besijwayele ukubona abantwana baya phansi naphezulu. Engakusho ukuthi sisenhlungwini kwamanje but ekuhambeni kwesikhathi sisamele nje ukuthi imiracle kaNkulunkulu usilungise ngoba nakhona indaba yami ukuthi sisamele nama result ukubuya emaphoyiseni ukuthi kwenzekeni kahle ene bantwana badle ini ukuthi baze bakwazi ukudeda la emhlabeni. Okay, maybe nangafaka wena babe wazindle mhlawumbe ungasitshela ukuthi nicabanga ukuthi uhulumende angendani kunisita la emalokishini kuqinisekisa ukuthi bantwana baphephile. Well mina ngicabanga ukuthi mhlambe mabanga implementa mhlambe izinto ezingasebenza because we are figuring out ukuthi ipoison siyazibuza nathi ukuthi ipoison le bayidlile whatever le bayidlile iba khona kanjani emalokishini around kuyabona. So mabangazama ukwenza ukuthi bastopele izinto ezifana nalezo whatever ledliwe lesingayazi ukuthi yini ingasabi khona for abanye abantwana uyabona. We've lost already a lot of kids already ngalento le because other kids are emerging as well, other parents are emerging ukuthi nabo same thing happened njengabantwana bethu kuyabona. So igovernment mayengastopa lento le kungasiza kakhulu. Okay, siyabona lana kunetiphaza letimbili letivaliwe naletimbili letisavuliwe. Nibona njengemphakathi nibona ngathi kungendiwani ke kuqinisekisa ukuthi letisavuliwe tithengisa kudla lokulungile. Mama yazini, let me just put it in English. At the moment we don't know what went wrong and what did the children ate, and now a person lezi sikhuluma ngazo asazi ukuthi kuthengiswane kahle ngoba thina satshelwa ukuthi kwaba ne-speculation ukuthi abantwana badla amazimba, but now kule iphaza lezethu sinenkinga ukuthi sinenkinga ukuba I think there's so much
there is so much influx yezinto eziningi ezibuya ngaphandle njengamazimba ngoba thina masisakhula la emhlabeni sakhuliswa ngamazimba ka Zimba chips nama Willards, and those were the Zimba chips thina saphila ngawo sakhuliswa ngawo. Manje lawa sekangenile manje la eSouth Africa siwazi amanye bawayenza ama backdoor, abanye bayenza ama factory, abanye ama import aswazi, and I don't I'm just having a doubt ukuthi mhlambe ayandlula nala ku checkwa khona ukuthi lamazimba are right ngokuba it's not nice to have ama funerals 1 year after another and the cost of it ku speculate amazimba. Okay. Yes. Commissioner wemaphoyisa wala eGauteng Lieutenant Chenene Tommy Mthombeni umemetele ukuthi kutholakale umuthi wemagunvane kulamanye ama chips labawathathile la kuleti tolo kuyowahlola. Ingabe njengemndeni senimtholile inimbiko lechaza ukuthi bantwa benu babulawe yini? Besingawutholi besamlinda amaphoyisa lokayeza sinikeza i-feedback, but ke bewasitshela ukuthi silinde kancane, we will get feedback from them, otherwise we don't want to speculate. Yes, and then futhi the reason why they are taking so long because kunama BI 1663 the cause of death it's food poisoning. But now they are still going to perform but the toxology, I don't know what they call it. Now their toxology izobatshela ukuthi poison enjani abantwana bayidlile. But kodwa bathi leyo izothatha isikhathi nyana ayifane nale bebayipho family autopsy. So iyo ke leyo ndaba mama. Okay. Angibonge kakhulu Dora, ngibuyisele Tindzaba kuwe e-studio lapho ke bekubo babe bebantfana labashonile kulandzela kudla lama chips lekusola ukuthi ana chef. Angibuyisele Tindzaba kuwe e-studio Dora. Asiboye kakhulu ilindelwa isikhathi sakho leyo ke bekungilindelwa kodi asilandzisa kabandi ngendzaba yekudla lokungakaphephi eNaledi eSoweto. Bafundzile abangemashumi lamathathu besikolo semabanga laphakeme iMarangi eVerena eMpumalanga baphuthunyiswa esibhedlela ngemva kwekukhala ngesisu kulandzela kudla eArcher lekusolakala ukuthi beyina chef kuleli viki leliphelile. Litiko letemfundvo kulesifundza lithi kuvele ukuthi labafunzi badle iArcher lethengwe kulabathengisa ngaphandle kwesikolo. Nonhlanhla Ntshingila lo inzatheli ye-SABC usiphathele nangombiko. Singaphandle kwemahagi secondary school lapho iveke pheleleko kuvele ubujamo babantwana labakhanjiswa khona sisiso. Abantwana bakhona bebayi30 bakhamba babasa esibhedlela sakwamhlanga. Njenganje ngino Mr Zikalala ozokhulumela umnyango wezamaphilo asichazele bonyana kuhle kwenzakaleni. Mr Zikalala besawa bonyana usichazele ukuthi kwenzakaleni kuhle iveke pheleleko sizwa basho kunama sample enwathetheko for ama testing. Sibawanisitshele imphumela yakhona bonyana iphumile namkhanjani. Silitiko letempilo sithatha lo mbiko ukuthi bantwana baphathekile la kulesikole mahagi saphuthuma ke njengoba vele sihlale siphuthuma ukuthi site sitobuka ukuthi kwende njani. Sifike lana silithimba lekuthiwa i-sub district outbreak response team le isebenza ukuthi nangabe kukhona ukucubuka kwetigameko letifana naleti iphuthume iye khona. Nasifika ke ngokuhlukana kwethu siyesibese sibamba le kufanele sikwende. Bantwana baphuthunyisiwe esibhedlela kodwa ngenhlanhla bonke bakhululwe ngalelo langa vele. Ngiyacabanga ukuthi kumcoka ukuthi ngikusho lokho. And then ke lesikwendile ke bathethwe ma stool sample bonesi bethu. Nathi ke ngalana ku bahloli betempilo sithethe lama leftovers ale Archer le thengiselo labantwana sathatha nema spices akhona nesoso saphinze sathatha nemandi ukuthi sende ukuthi konke kuhlolwe. Njengoba ubutile ke msakadi ma results alama samples leswathethe nalama specimen asengakabuyi kodwa sithe nasichecka nje before sitokhulumisana nani sathola ukuthi asingabathola nje madude, so sitawukhona ukuthi nasiwatholile sibe sesiyasho ukuthi yini lo
kutholakele nakucilonga lapha ukuthi mhlambe ngabe ngokulukubangela lokubeyimbangela yalokuqubuka kwale outbreak le endikile la esikoleni. Siyathokoza nomzane Zikalala. Ebesikhuluma naye nje Mr Zikalala asitshela bonyana amasampelo weacha bawathethe kodwana imphumela ayikakaphumi. Nayiphumako bazokubuyela kithi basitshele bonyana yini into abayitholileko ngaphakathi kweacha le. Njenga nje ngibuyela ku studio. Sachibeka nato ke kudlala kungakaphephi umnikati wesitolo lapho abafundi base-Enzani Primary School eMatsulu eMpumalanga bathenga khona emafohlofohlo lekusola ukuthi agcine abalalisi esibhedlela uthi siyamangalisa lesehlakalo bafundi labange-28 baphuthunyiswa esibhedlela ngemva kokudlala amafohlofohlo balashiwe ke babese bayakhululwa. Bangeniswe esibhedlela baphethwe sisu bahlanda futhi bebathenge emafohlofohlo esiphaza lekuthiwa emva kwemahora babese bayagula babuyele esikolweni lomuhla kepha abatali bakhathatekile bathi uhulumende akangenelele alungisele simo. Kusibantwana bebagula bengiphatheke kabi kakhulu njengemtali ngobe labantwana besebebaningi kakhulu bebayi27 so njengemphakathi shembe sicela ukuthi sibambisane sithole lisido ngobe nasekwendeka sokusho ukuthi kude lokutolunga abantwana bancane labantwana ene batolo kubayithenga lendo so sicela nje igovernment iside kuloko. Lesitolo lapho bafunzi bathenge khona lamafohlofohlo sesivaliwe kanzi umnikati usola bakhicidi bemafohlofohlo. This thing ne I buy from town Nanspread Valencia Kelly supermarket big supermarket I have sleep I have everything. I will show you if you want. Kusenjalo abakhicidi be-cheaper snacks i-True the Foods itishaye ngenhlanekela letinsolo. Our product undergoes a cooking process at 195 degrees whereafter it is packaged and sealed. As a result of this process, it is impossible to get food poisoning. These posts are false and highly defamatory. Batali nesikolo bayanxuswa ukuthi babekeliso lelibukhali ekudleni lokudliwa abantu besikolo nzawo tonke. Itwete emfundo lesifundza lithi litawuqinisekisa kwelulekwa ngekwengqondo kwebafunzi. Iqembu lemkhonto wesizwe selamngelelo bekangivunankulu wesifundza saKwaZulu-Natal Willis Mchunu kanye nemvikeli wemphakathi wangaphambilini Busiwe Mkhwebane kuleli qembu. Mchunu ke utawuba ngumholi waleli qembu esifundzeni sase KZN bese kuthi Mkhwebane alihole esifundzeni sase Mpumalanga. Mkhwebane utshele beTindzaba ukuthi kuba lilunga lenhlangano kuyingcenye yakhe yokulwisana nenqubomgomo lesentshentiswa kuleli icekela abantu belibala lelimnyama. Uthi iMpumalanga nesibalo lesisedulo sebantu labangasebenzi noma ngabe inothile ngemicebo aphansi. Taken to Mpumalanga where 35% of the population there is unemployed. Mpumalanga is one of the richest in mineral resources, coal and everything. Mpumalanga is the richest in agriculture. But look at the poverty. Umholo MK Party Jacob Zuma uthi beTindzaba bayekela abantu labayinde macala labucaye kwebati malitembuso kepha bacela kakhulu emalungana lenhlangano labukene nemacala uthi sesifikile isikhathi sokuthi abantu babe malunga lenhlangano kude babone lishintsho. There are people who have committed crimes that no one has ever did in this country except them, but you guys say nothing. Abantu batshontshe imali bayifake lokuzeni ematrans. That's not the issue to the journalists. Lenhlangano iphindze yasola iDA ngetiphimiselo tayo tekugcika inkulumo yomengameli Cyril Ramaphosa la yitfule engcungcutheleni ye-BRICS lapha avete ukuthi iNingizimu Afrika itawuchubeka iqinise ubudlelwane bayo neli-Russia. Ngivuselelo lobisi eTindzabeni SABC. Kuboshwe bandvu labathathu ngemva kwekudubula babulali bandvu labasikhombisa eBishop Lavis eKapa itolo ebusuku kuthunyelwe emaphoyisa laliswana nemacembe emagenge ukuthi alawule simo kulendzawo. Labasola baboshele kulendzawo emaphoyisa atfole sibhamanganza satawuhlola ukuthi asikaseyini sasentshentiswa kulobunye ebugebengu. Takamoto itende libito lokuthi kutshalwe emaphoyisa lamanyenti kude kulwisana nebugebengu kulendzawo. I didn't feel well because we had the innocent people that didn't shoot people with guns, so they only come here to do their things and play cards and whatever, but they didn't hurt people. The people that they come for wasn't here. We're laughing now.
feel well, but other mother must be crying. This is heartbreaking and it affects the whole community. It just not just affects the family, but there's friends and the community in a whole. And my prayer is that justice will prevail and that our community, that we must stand together, work together, love one another. Labasola batawuvela enkantolo ngeMsombuluko. Asase lesikhathi ke sishelele ititolo. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati la SABC na usanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Qhubeka ke nekubuka kungadindi kule Mozambique sikhuluma nemhleli weTindzaba temave emhlaba Sophie Mkwena lo tasithwebela sithombe ngalokwendekako kunginyalo. Asikubingelele sikwamukele emhleli eTindzabeni. Ngiyabonga. Ingabe kahle kahle kwendekani kule Mozambique mhleli? Esikwaziyo ukuthi iCommission le ahambisa ukhetho imemezele imiphumela izolo. Basho ke ukuthi iFrelimo le ephethe kwamanje yiyo ehamba phambili ethole ukuthi iza kubusa lelo lizwe. Kodwa ke sizwile ke amaqembu aphikisayo angavumelani nalokho. Ngize ngakhulumisana ke nomunye abaholi bamaqembu aphikisayo waseMozambique ovakashele eNingizimu Afrika wangichazela ukuthi bathathe isinqumo sokuthi angeke bavumelano nemiphumela le ekukhulunywa ngayo ngoba babona ukuthi ukhetho alihambanga kahle. Ngakho ke silinde ukuthi ukuthula kuzophazamiseka kakhulu kulela lizwe laseMozambique. Inkinga ke ukuthi uma iMozambique ingekho stable nathi eNingizimu Afrika sizoba nenkinga ngoba abantu abahlala eMozambique bazoza eNingizimu Afrika ngoba balekela ukuthi akunakuthula kulela lizwe. Manje ke lolu daba ke kuzofanele ukuthi abaholi base-SADC bakubhekisane ukuthi bangalixazulula kanjani. Kodwa ke isimemezelo ukuthi iFrelimo yiyo ewine ama-election. Ithini ke yona iFrelimo isiyachubeka nekubusana nobe kunedibheli kule lava inandzaba nembisi ngahle sibone isimo lesake sendeka ngema-80s eMozambique sembi siphinzeka futhi ngalesikhathi sanyalo. Uma ubheka ukhetho lapha eMozambique kuyakhethwa ngomva kokhetho iCommission hambisa ukhetho kube yiyo enza isimemezelo. Kodwa ke kukhona enye indlela futhi la kufanele kudlule khona lama results. Ngakho ke balinde ukuthi iCouncil ebhekana nama-election lawa aqeda ukudlula manje ithathe isinqumo sokuthi ngempela ama-results lawa announcwe i-Electoral Commission yiwo ngempela. Mhlambe ngomva kokuthi ke baqede leyo council bazoba nako ukuthi baphefumule ukuthi bazizwa njani. Kodwa ke njengoba ngishulo ngithi uma ubheka kwelinye uhlangothi uthola ukuthi labo ke abaphikisayo bona abavumelani naloku banethemba lokuthi mhlambe kuzoba nokuthi kube khona izinto ezizoyenzwa ukuthi kubhekisiswe kahle lo likhetho. Kodwa ke angithembi ukuthi kukhona ushintsho oluzoba khona. Ngiyabona nje ukuthi iFrelimo iseyizobusa nje kulela lizwe. Sokulindwe ke ukuthi kuhambwe indlela yokugcina yama results. Ngakho ke angiboni ukuthi kungaba nokuthi kube noshintsho. Asibonge kakhulu mhleli isikhathi sakho. Kanti ke nawe mbukeli uPaulile mayelana nekuthi kutakutsikameta njani njengesakhamuti sakuleli kwanza ke bantu bebele Mozambique. Njengoba isimo somnotho sibucayi kangaka siyoba simbi khulu nabangafika la nezinga lobulelesi liyaphezulu. Uma yona igovernment yangale Mozambique uma ingalungisi izindaba zayo vele bazobalekela ngapha thina siyithina ke ukuthi iGNU ukuthi izosiza kangakanani ngoba sesithembele kuyona phela manje. Engaske uhulumende ke angakhaleza iqwalasela kakhulu into yabantu baseMozambique nohulumende waseMozambique azama uyijonga kakuhle le nto ngoba ingca kakhulu ingangumbhodamo ngoku abantu abazongena ngaphandle kwemvume yakwelizwe. Ukungeteka kwabantu baseMozambique lapha eSouth Africa kusho kona ukuthi kuphazamisa iSouth Africa yonkana
ngoba nawuthi uyabuka nangabe kunetigameko letithide kubulawa kwebantu kufaka phakathi abantu baseMozambique. Abantu baseMozambique bavele bebalekelela eSouth Africa okuyinto esiphazamisa kakhulu singagcina singasawatholi namathuba omsebenzi. Lo nto izakwandisa nje ubugebengu kwelelethu ilizwe leSouth Africa because mase begcwele lapha njengoba nasekuqaleni bekubikwa ukuthi imoto zeli ziyabiwa ziweliswe ziye kulamngcele wabo nangoku uzakwanda obobugebengu. Lona ke ngumbono embukeli SABC ngeke ethweswa ukudependvulela ngawo. Nasibuka ke imakethe tetimali sithola ukuthi irandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye amave. Kanzike nasibuka temidlalo utaba ngomdlalo wecala ngcawa boshambeni base-Afrika eBanyana ne-Denmark. Lo mdlalo ke uqala ngensimbi yesithupha enkundleni i-Aalborg kule Denmark. iBanyana ke iya kulo mdlalo ngemitamo yokulungiselela i-Africa Cup of Nations yalabasikati yanga 2025 letawubanjelwa eMorocco. Nawa ke amalungiselelo alo mdlalo. Lehlele ndzawonye emashumi lasihlanu ebholweni letinyawo itawutfola neDenmark lehlele ndzawonye elishumi nakubili kulinzelwe ukuthi boshampiyoni base-Afrika iBanyana badlale kahle kulo mdlalo. We worked on a few things, obviously hadn't played in a couple of months, so it was just getting them to gel together, and I thought it went really well. I was really impressed, because after a long while it's not what you expect, but I think the players are really committed to doing well on this tour. We all know what we're preparing for. It's the WAFCON, and I think everybody needs to raise their hands. Kudlala kahle kuBanyana kubonakala ngesikhathi iphumelele iWAFCON nangesikhathi yenele tibukwa kundzebe yemhlabe eAustralia nga-2023. The performance will bring a good result because sometimes we can play badly and still win, but we have to look at improved performances all the time because we're preparing for something bigger. So the big thing will look at the performance, all-round performance in how we set ourselves up and according to the game plan, and then everything works itself out from there. Umdlalo weBanyana neDenmark utawuqala ngensimbi yesithupha enkundleni i-Aalborg kule Denmark. Asesishave mbombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela siphathele tipi lethambe embili kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibutiyanza tigameko tebantwana labadla shevu lamalanga ngathi ke setfuna kutipha amandla kuleli usiphathele tipi mlingani. Alishone Dora zivusela kulithimba lakho eJozi zivuseleke na kumbukelo Tindzaba teSiswati khona ke ekhaya nembala ke sikhuluma ke intiko letemfundo kusifunda seLimpopo Dora ke selithatha isinqumo sekumisa ke bonke labo abasangisala ke bafunze ukudla etikoleni usike beme kancane kulandzela nathi ke tehlakalo tekusike bafunze basangisele ukudla lokuna shevu ngento kwaloko liyanza lelibito lokusike akunyuswe ipass mark bafunze bakamatekelecheni so 30% yawumiswa ku 50% njengoba ke nenyene botshale lenkulu kuleli isathu sengene ke yaphawula nganalo Tindzaba sinayo ke inyane isathu namhla kuhlelo letiphuma embeteni. Angibonge mlingani mbele sondole mnanzi kunelithimba lakho ekhaya mbele sondole mnanzi mbukeli. Tingawe ke tala mohla tsine nawe asihlangane ngalokudako.